ebintu buna bono mbabwate esukali kurwa seche company au obusi bw'engano amavuta y'ikimini kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibwe bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size au nabwe ni chirangi au mkonya bali black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibwe bokoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shidariki ne mirongo hebero mutenye no yogatano na kabero mwaka no yogwechirwe mirongo hebere netano mo moncho mo ligerinde no kwegena mbiyorando nsia sole na gukwanire nabo yokwaligane bayoramangano maya yekionga chinsebere chiabo no botikeletera nsaira sekunde asense mili binyerero nigale Wilson Makoli anegati alingwaligane tia senchira yogwe Nimo maete kurukaniri bagurambako bono agara kana gatebe nyumba yane ndubyane biro watingo bitiga byoka oge anu akora araburuguru dinde momero gojogira disi nenje ngosukume gurwa kurugesero ngachanga be stress free omuga koyo mugotoka gaitire asugo kagarwa ko moso nyombo mungina bo mwamatoye edomu ya yire kaki mota wanja moto konye gakia serikali atokonye sukuru eye tomanye kenyinyi kerororo onya ni totokaruse dia bana isiko tokarete ta igarenda to irania bana go chiase tokarwete abaibori na barai kokani gotukiwa korekana igoro yoko yagwe sukuru ya kura hase entunda ya kabere because bono igana obarache ebacha mugaso igoro kero mundarega ba baumure chafu ina inde yengu sindo bwate CCTV kero umuntu nabaroche abo kero umuntu agote nga basi no alenge ne timu yae abali babegete chiyanga chiri green simba arati atanga na ubaro chikokolegas. Those were the boys that were here. Obi ni goyabage gotugutwa seduke ya moyo bonchereria ya Hassan Olserase somo chogosongo na sekagere na bakorari be serikali ye county. Karibu homonchumo rigereria go chake kionga chinsebire nige ubi yaba kego tugutwa aseduke yemo hiyo monchire yomo humanyaka inebuna Hassan Olserase yokorero bonchire bwaye hange ne capital roundabout olengana no mugwakiri ole Wilson Ochoki nigo hatabuna habubaikiranie kolekyo nigo bakagaire akokora haba kuri mirimo be county ya Kisii asibono baikiranie kolekyo ase chisababu chitamanyakane cyo muri kitu plan yakunde araboti rwa senchira yobwikira
Omowakili Wilson Ochoki oyubo igole omowakili b'omunyabiashara Hassan Ondicho nigo esokia rituko ria rero na kugikiria egokore kyobochabu korutwa isiko y'eduka ya Hassan abo ase agikiria boigo eng'ana yokogosererwa k'omunyabiashara oyo amo n'ebiashara byaye ase rietangoro ku Wilkins Ochoki omowakili nde ase bonegana omowakili wa Hassan Wholesalers buna mutomanyete juzi ekisangangere kiabaga bamuraba tokorokanga Green Army baletire gane county governor Simba Arati mbacha bakaleta buruguga bagataka kuruta masabo bose na MSC. Omwakili oyo nigo boigo agikeria eng'ana y'ebintu koibwa abo asate babona nigo ebiasara ebi byabeire bigo siria enibo enene na boigo abantu mbaro bairwa nyagitari mbale bali ikirega town center abantu bonse pingocha bale baetororo biashara ebintu bya tiruma ebinde bya ibiru n'abantu the kind of losses kirororo n'ekinene na inde kinene sana nigo airaribagerio boigo kuburia abanyanyimbo kwenekia obulendi boisaine uchiase abaonchireria ime yomochie Okisi. You know, now our leader in Kisii is His Excellency Matiang'i. We are seeking that they need to be clear guidance of Bintevi. I think na video mga kongwa ko bonyira bono inumweka mwarore town and you can share the clips ngo bonyira bono boikire CBD obonyira obonyene because this is bonobo chafu bw'abantu abana chipampas ibinte bichafu kerege ndono kerega igotoko nase ensemo yae mwegereri umwanya bantu imeyomochi Okisi Andrew Moige Mochache nigate babuna abamenyi bomochi Okisi tibago kiri neng'ana eyo abwase ateba abana siasa bakore siasa chomorembe nigo boigo akwanera buna abanyabiasara nigo babeire bakobwa okora ibiasara byabo imeyomochi Okisi aseng'encho nigo bakorwanigwa nigo aboli omugavana bwe county ya Kisii musike governor Paul Simba Arati ukwanera abanyabiasara ime yomochie Okisi igoro yeng'aneyo asama litanguru kwa Andrew Moide Mochache oro mwegereri w'abantu gaiga Kisii town na Kisii county yaito rero buna mwigura mang'ana ya buna akorekanire gaiga titogogeti buna abantu ba Kisii county bitanganise totebanga this politics of intimidation must come to an end igaiga town abantu bago itumo gaso igoro na gento ngeyo kego korekana tutahito kumanyanga ngai security ya itere gosenga kitoko chikonyoro bwene bwaito abana biashara boni ge bawete town ingima itukurangira ni 20 tuanda manemba kovisi ya gavana tutebinga na kiata gitaba na biashara be town ye bamenye lingo ripoteri Getembe Editoriane Brian Nyakundi mbia muno mulikito prani Nyakundi asorobo churuo obwatikana nege kolekyo nigo bono oyolengo mo seneto mochore girorio ruba heso kirena komochege kolekyo asake gikiribororo hasbono boigo kukwana chinga kicho nigo hamo mochiro mo gavana we county ya Kisii muske Paul Simba Arati aso gwikirani oburayo bube hase county ya Kisii asbega mobolire kwende kibuna nkobe karo mochoko oburayi ase county yega. Governor Simba Arati, tunakuomba tafadhali, hata kama ni kazi na empowerment tunataka kutafutia vijana na watu wa Kisii, maneno ambayo tunaona kuanzia leo ya watu kupigwa ati kwa sababu kuna mahali mtu amepewa kazi ya kufagia, anaenda kuchapa wamama kwa soko, anaenda kuwekea watu wana biashara takataka mbele ya biashara zao. Tunakuomba Governor Simba Arati, mahali imefika usikize watu vile ambavyo wanasema. Mimi kwanza ningependa kusema hivi, mtu ambaye ako na bodaboda, kama unataka kusaidia huyo mtu ako na bodaboda, hakuna haja uende kumwambia weka bodaboda chini, chukua kifagio ufagie. Kama unataka kusaidia mtu wa bodaboda, weenda uone venye utajenga biashara yake ndio aweze kulipa zile madeni za bodaboda. Kama unataka kusaidia wa Kisii, wamama wako wengi ambao hawana kazi, wengi wanaweza kufanya hiyo kazi ya kufagia bila kuvurugana na wanabiashara. Na ndio kwa maana ninasema hapa Kisii hakuna uongozi wa wamama, kwa sababu wapi wale uongozi wa wamama waongee? Mnaona tu wamama wetu wenzetu wakipigwa pale kwa soko na mumenyamaza. Governor, please, wewe ni rafiki yangu. Hiyo program unaita Green Army or whatever it is ni program nzuri, lakini vile ambavyo mnaifanya hata kura haitakuletea. Tafadhali rekebisha
Watu wa bodaboda, wewe enda uwaempower kwa bodaboda. Kama unataka watu wa kufagia pale Bosongo ikae safi safi, wewe kuja uniulize nikupatie wamama ambao hawataenda kuvurugana na wanabiashara. Tafadhali. Hiyo kitu yenye tunaona si kitu mzuri. Musacho yo mu myaka 52 kurua boroko isamwera unchari kaunti ya Kisii nigemambia lera toka gaitire emesime mega yogo kagerwa komuswa nyombo mukungu bande kulingana ni amate ya yega koleke igani gogiacha getegwetani myaka 10 yalire asabanya kinyironi go bagikira hega kolekyo na kuburia basacha kwirangora ase chinyomo cha bandu muri kitotimboni asanya orogoturwa senjira yoboikira. Egekore kibosoku ase kenyoro kia boroko isamwere meye bunge ya Bonchari ewodi ya Bumariba ajaiga maega yomusacho yomo w'imyaka 55 asakagire gutwara umungina bumwa matoye tana ngoro kwa ngeskiru manyega sitere uchibokiri nona achiete mu murumu tanasirete omugako oyo iga omaete gara muntu kwabeli bagorambago aboko manyagano nono mungu nona bakumanyanga ki ngotarore bobe kamata binje iga otagoja ne nyumba nane rero nyumba ngajite nene yo ji bedroom jire ibere akakana ta kurupara nimo maete kurukana libagorambago bono agara kana gatebe nyumba yane ndubyane biro wati ngo bitika byoka oge anwa akora raburuguru dinde momero gojogira disi enje ngo sukume guru baruko rugesero ngajanga be stress free tinte tine ko mangana aye tinte tine ko kinde yonsi angna tiansu kume guru baro yane egere ndageri nande ngo murage jiti mwangeti porobwa banyane bante binga ilikuwa na bahati yange tu amukole tepi lakini abate byaya mugako oyo egento mugako utali moyo totebi se murutetero ja ande se murutetero ande to muoto morusho ingainu mugako yake tu amuitete etu ameregete tocho chimoino tokaroko genda na maguru chimoino igogenda kuchiemete imoino mumurigerio ororo kurengana n'umungino ye Agnes terabantunda ntangani asokumanya egekore kiga kurwa somugako ye njo muntu agero mugako norara ngiratis eyere mupango wa kando ngiratis na mumyo tukuru mwana gesona komobori njo koraga igane mburaga yatute gasira kare ngyo ko riga ejire saa 2:30 engane yiga yagecha abanyakenyero naboigo kujesiema ekiara nigo batebirenga gwetania emyaka 10 nigo babere bakorora obwamate bumugako yogocha senkeyo umwana akagenda kamate bigandora ora niji basenga chire sesi mimi andi nirenga jatuma mwana yaga ndebi baba echare ngasi ngeri butamanini amotomera chiri bwe merongene andi na chicha ko kwangande kubwata simi oyo komobol tura bwata message turanyerora sichusi kana anda yo bono nandi bono bilanga bene bitamtaine ga oyo ko imukana ndo gotoma chiri bwi sana ako basi suti cyane mokora ngariti watikana negekore kiga nigobonege kurege tindi kyabwatukirwe gochia asabasacha agotwara chinyomba gosobwa amate bwe chinywomo wetania chinyomba ibere amangana yogosoka chinyomba kurumwa ogochisiko terigento kerekia omoeri oye gento kigocha giakorera na makweli anga bunaya ngote amangana justice serikali tigeri yobo maeno obororekane na abana obabe kukoboko egere batebe ngumugako yengi bari kumuboria asenge njo mugako iyo talibono bagoja kumanya ngumugako iyo nso barenge talibono saidi ye myaka 15 emesie gotwegwa asobora mu bweito de mugako iyo no chibesa chia chiroro na chigosomia abana abo sena chiko baragire family iyo wegase bunge ya Bonchari county ya Kisii ile nigongoro kwa Dipon asanya Bia muno muri kito Diponi asanya haso robotiru abaibori habarai na biga banyakinyuro beskuru ya secondary ya kura higotoka wadi ya Bosamare bunge ya West Mugirango ego basokire na kogani botukiba imego korwa hase ikikirete eskuru yo kuya aniga chire magaga ya nyomba yo buraro ya bana bamura kuye mambe ya lera ge korubo igo kiabetege gukerekana asamo tukamaiga asebego chinyomba chyo buraro chia baisike chiabete chikuya muri kitufatiga Disemba narobotura senjira yobwikira edomu ya yire kaki mota wanja moto konye kaki serikali etokonye sukuru eye tomanye kenyinyi kerororo
onya ni tukarucetia abana icio tukarete ta igarenda toirania abana gochiase tukarwete abo na baibori beskuru ya secondary ya kura bagukwana n'uburoro bonene maiga ye nyumba y'uburaro y'abana bamura kubwatwa umuriro imambe ya rero egekoreke ky'umuriro gusamba eskuru yeiga niyo keiroreire inse y'umutienyi oyo mubuka esa na inde nyumba y'uburaro y'abana banyaruka nero kujia tafadhali abararia tokonye kerengeri ya sukuru ebu na abararia kuna shida kwa shule na hiyo shida wakati ekore litangani ichimu turanyora yabere lya kabere ichimu turanyora tukabegera jifaini tukabegera ntobians tulilipa kila kitu zero parasi na kabere gotambase shide koba ebe yue minetinga abantu abo bakurunse bo mombo kaletiki abantu baserebekaine kero monda ataite gukora buna kaletiki natange ongo saba masaba ko skuru weye nande abaigori barangeri kubonsi pi baikaransamo nabakoriye gasi kubatikana negekoreke ky'umuriro nigo omo MC obusamaro Charles Kiganda ensemo yaye asabiro botoereru kurwasa baibori aseboigo aburirio boteneneri bweskuru yeiga ritangani koria chinchera cyokugora biria byayera nyumba natari kubeka egurubeyo uchase abaibori Karto ganda to kubwati ebintu ebintaete abantu baminto abantu bane bakura na abaibori motoerere tubwatie lakini paka tonyora lichi konyora toreki abana bari abamura edomu yabo yaya banganyi kugocha bari kogenda ka na ende nare gosabaiga omwalimu e principal ne board bari gereri na ndo nde tate una kajolete maturesi buna nande turakora fees wango igana ria abantu mwacheta Buango igana rimwata bete kuna lete fees kora leta ni maturesi nande konyentura amanyangi kia sambite sku amini domu yabanyaruka ensema yaye omurai bwabarabange ase bunge ya Nyamira omo MC obugijora omoske George Abuga nigo ayenekebuna chiskuru ne chinyinge sana tubwate pake ward ya ino yabo gichora skuru ne chinyinge chire lakini tuwarodi na kura gendo kekorete ki sino we skuru era sambike kurusa moja uche iga igatonyore body tekorete ki it means that mangana na ari iga kura mweshimiwa mangana ara kura and I don't like it. Ingo reporter Getembe koreiga skuru ya secondary ya kura egotoke meye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Atigad Desemba Uno mulikito Fatikati Kisemba ha sorobotiro ko obwatikana nebikoro asego tebekana umwamate weskuru yoboroso ya metamayo ago tebekana kwe skuru yengai igori tukira rero mu gambi location ya Keroka Township Kennedy Ndege akore barasa ha mwalimu ana baibori beskuru eyo heliye kore tobotereru Ndege nigo hagikire bikore byo asego semya bari babekaine ni ekskuru kosonsora hamangana yo asoko bwatirichi ko bunenchereyemo yogo kiani riberero mori kitipol kapokara arobotirwa sinjira yoboikira kubwatekanamo nebikore asegotebekana urubebe ruskuru yeiga konyaruka baro gusukigwa ubwebi egatie bitage binde nigo mugambi we location yeiga ya Keroka Township asireta Kenindege anyaruka bagakora ebaraza yarengete konyaruka bagakoria omulemba sechinseme chiga. We have come to this school because there was a crisis with the parents. Kuna mtu ambaye amekuja amechokosa shule juu ya boundary. Kwanza alikuja akaiba ng'ombe. Secondly alikuwa amekata mti ya shule na shule ilikuwa inatengeneza joo na akakuja akairudisha mahali watu walikuwa wamechimba. Sasa ndio tumekuja na tumetulisha wazazi kulingana na Ndege nigagendere ko bagakuboria oboteruru kwene kigwa ko baganyeto musave gukunyara ko bagakurigiria neno surubero skuru yeiga role elio obosiani kunyara ko babogocha ase skuru yeiga waende savea walete savea wa savea akikuja akisema samba iko yake ama wako na njia kwa shule itakuwa mzuri, lakini sio ile nyakati mtu anakuja anaanza kupita shule anaanza kutumia vitu ya shule vibaya. Hatutaki hiyo, tunataka tuishi na ile peace kwa sababu our public institutions
ni zetu na watoto wetu na wala ambao watakuja ile vizazi. Asinsemo yende umugambi yugani gagendera ko bagakubolya bali aba bebekaine cy'isukuru kwa nikibonango twara bali amasikani unenjire ya moyo koleto boitongo ase amasomo. Wale neighbors wa shule wa public institutions wakiwa na shida na shule, tuseme ni juu ya samba ama njia, lazima wafuate ile utaratibu ya surveyor. Ndege boygo nigagendera ko bagakubolya abweboli kwa nikibonango bali tabara abantu babona n'ichinga kyechiga arobere tukunyara ko babagusieka cy'isukuru. Mobe diale mo wera kamwe abana bainuka nande momekisiwa tari abana muko batuma bagende chinchire jimo denga bachi ko kwani abairi tigo mwana abere naye omurani umanyenki atagete amangana muna ya CBC na atagete omuibuli nayo umanyo mwana onki atagete gokora mwana umumanyengo bako bakome weekend nki agokora nayo mwasisi amenye muno mwana oiboire no muibuli no mweli oye umugambi yugani gagendera ko bagagusinkirira ubuya bwasha ase abuliri abananchi kwelikia unenjire yamo yokororo bya chinga gicho kuligia obugwenya nogo tebanga njetima tinga mundu naro tigalite otanya kubwatesha nyoronde otigalite otanya kubwatesha oyino yotanya kurwara ekiagera onde bwesi oyo rwali rochire nyagitari ororire sango rwaliere nabantu ngobweni bubale igona rwaje abantu baito bonsi babwatesha kuripoti ya Gatembe Koroigasi nsema cha Metamaywa ebunge ne yabigututu bamasabe meye county Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp Okara Biamuno mulikito Polycarp Okara ha sorobotiru enka yomuga kanavutali ogangogo ko kurwaseka nyorogia ndinkabi imeye wodi ya Nyalibali chache county ya Kisii eye watu okulemerwa konene nigobono yeso kire na kurukubulya ngochi asomu samalio ndumuya wesokia na kobakonya Kurengana ni amate yunige kwerera bunani ga marwaire abaire ga kubachanda mono asebono baeseirwe asebaruro kubolego chasondo mwensigo yesokia na kobakonya mulikitu Wycliffe Tyson Manyara naroboti ruwasinchira yoboikira Enga yomuga kanaftal ogango okoko koro ekenyoro kya yangabi imeyebe no wode Nyalibali chache Kisii county eyo ebwate okulemerwa anene okwe school fees naboigo oboroire bwanyalire boko babo kumuchanda omwana obo ole ase kirasi ke 11 oyo ase enibo yabo anene yabeirege koerera kolengana amona mamo mwabo nambiya munasomo gambito chero kengo nyambane asa twairire konkonyera omwana oyo etire michande menge anene mona soboroire bwangetirie para bakabona ngo kusaba musaada esa abantu baminto nyora ngana munateyo bone ko mwana na umuro chembiale lakini chitaika chinga ko babya kago chaka no ino koragere to gotka koragera nigo baibuli bae amona bamate bamwakira chori okengo nyambane oyo bwate eganga yokoyera Nyalibali chache bunambu yamono ase obokonyi obubwo kubakanira school fees mbuya mono musomo gambi okengo kolire egento kiega kone ntamanyete nga kankebe matebi nga no tugukunera nongo kwirete beya naende timoro sakoto kotorora timoro sakoto chekia timoro sasa abandi mugambi enko mutega kitenya samuseni nanda amakonya none kikeroke kaenda takorigi kakinya saibwa mabero rigo tarikorara amwe kerogeke andro konya bange tebanga ninche bweka andro konya bange boigo Benson yanyona umoroki omonene bwe skuru ya Nyamagwa SDA secondary nigo aine kiabuna okengo nyambane na anyarte gwakana school fees ase boigo amwakira mbuya mono kwera chinga kicha singicho yokumwera niyo mwishimiwa okengo nyambane byamono asingicho yogosira abana be skuru babere abakuru ase familia kokanele very poor and very needy. One of the children got a form 4, no on the form 3, and I want to appreciate now Mheshimiwa Obaka Nile fees or clear the balance Chibagwata wana wansove, and I want to believe na kwa uchikusio wana wana bato kubale school kera ambacho tomu chika singincho ye school fees. Naboigo obuli omusamalio ndeboigo aisoke komokonya Meshak ase oboroira bwata boko mochanda kumwirane magega gesemi and especially this boy Meshak apart from mamangana fees and what medical condition na ile musumbwete so want to appreciate na ense me ya akolu ye fees na maybe any other well wisher na ba come in as in choko mokonya especially matters on his health
ikera ta kunyara gukora buyese skuru ekero mangana health atari amaya Kulipotera Gatembe kurwalia Ngabi ibeno ward Nyaribari Chache Kisii County nche Wycliffe Tyson. Gwikiraga bumunchumu rigeria tonyora omutimo komoke korende tonyore enkwana yeritiko. They need to be clear guidance of bintevi. I think na video mugako ngware ko rokobonyira bono inumweka mwarorere town and you can share the clips ngobonyira bono boikire si video bonyira obonyene because this is bonobo chafu bw'abantu abana chipampas ibinte bichafu keregendo no kerega. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari ku Rwaseke Company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini ku Rwaseke Company ao amajyani ku Rwaseke Company lya Keteba echumbi ya Kensalt igati ibintu binde binge bwigo nkonya bale kirangice company ya Crown asibego bakonya amabati ku Rwaseke Company lya MRM ayo ari ayechi size ao nabego ne kirangi ao nkonya bale black sheets igati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukari obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukari bwa forklift asibego bukari bwa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirangi namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgotera search number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asamaria Tengorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, iliyotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali iliyokoa abana courses au cy'ubundi na ndabone gende gitangani ndatikora werene lingambi yamono asoko abana Woje College na especially during the May intake na ndabone ngo batangazira turenga September intake ndogendete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ibata chikosi buna Agricultural and Environment Studies azibakwigija Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering azibakwigija Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwigija bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ensema ya Computing and Informatics nkwigija bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigija bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ensema ya Cosmetology nkwigija bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwigija bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagonsoese college ya Kitutu Masaba koyego bale government scholarship koyego bale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande koyego bale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary na ande neki constituency chinde chiri tretane ne chonsi twaigwananire neki CPF funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagocha byama asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi migutara sikiramba cyabo 07434809
99 kose 0782490068 na bono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Karibu nainde umwanju muligerelia litiko lya lero niga barundi bechipikipiki korwa stage chune yali bali masaba county ya Kisii bakorobochori babona boda boda asogochora barayi nabatineneri barabe bakubatinira stage yogati yabo bali banyara gochorwa nigo banyara kwira nimbiyo mono nagotabuna yo barachi okorega syabo hase ekerengo kigoro mono nakwene kibuna abana boda boda bunku watirana bale asogokinya ebirengo byabo. Amalita ngiro Alex Nyakundi injaba na boda boda bayijumba jorenge chairman igazi yana yo chairman ngomba rutinga na kina wangunya nimba bugatamu egera to kolega asiamu igaba to ba mintu na bada ngaba na boda boda mumbu atesi nigende kuma tutabege tinya sayo ontokwe igatobe komonene egera to bugatesi chinga kichons na igazi yana njengo chikokoranga nimba accountable oja stage ebintu nebingi turakora kujya stage ga magendero na mange nebintu biro turabe ntutaka stage yitu echuniga na kunisi bwegendere tega Kisii county bintu nyekane abana boda tubugatirane ikitoko nyoregeke ikitokonya family chi masamo yeta ngoro kuroba tonsol maisa anje rose ke mutyo mutaisa kote bangambu yakuna bana boda so gondora akupagera ngani ngore gasiya so iko msa tubugatirane toskimo asengi njoko bwatirana batali sandanya na wikero cyo secretary nase boda boda stage yitu wakera abana boda bambe tombi mono so kongeli bageli nyarko bango bara ingo ba promise nganto bwateranamo tokore gasingia na sena tereri mobe mogonsira baga samale tango budeni so tool bemona saba na boda pami tobe junior so kongali bagali opo security toka ndre ko bako tugo kini junior to ba stage ngia to kwa tiama chiko ayo stage na tora imuki junior asenjire ndonge tango kurapa no na beni tani for 3 weeks na bwaterire stage ku stage itebula Wagono bachol re chairman Alex Nyakundi era na iroko boko nera bwaterire kuru estwatikire indo biribia sirite isiko abirete nyumba abwatania abana boda boda bonsi bali bataje se kwende yae bonsi tali yako bana bonsi na bamwabo nyasan inje na jolo mo fa chairman Chuni ndongo sababa abana boda boda bai Chuni ndongo sababa no kubwatira sama lirango principal magedo jene chairman ya rise bo korali bo bogweni hase chinyagitari oche serikali igo borachi konyorwa kona inde ne magega yabo bisabo cyane korali umugiro bwemeremo yogo chako botuko bogokera botuko bwarero abo bisabo bo cyane nigo bamochiri chi serikali chi county amone lienene asokorekana kumbi amagani yabo. It is very unfortunate to come here and say because of neglect and inaction by our county governments and by extension the county governors who are the CEOs of those counties, health workers have started their strike today from midnight. We urge the government to resolve the issue of the UHC, and this is a clear indication that the governors, or rather the Council of Governors, have failed to be able to manage health workforce in this country. And I want to say this for a record, that we'll actually be going to calling out. We want now the health services to be reverted back to the national government. I'm here to tell Kenyans that for those who have patients in the public facilities need to seek alternative services. They need to seek alternative services. Usitumie pesa zako kuja katika hospitali na wakati zimeisha fungwa na governors wamesema zifungwe na tumefunga, uende kwa hospitali ingine ya private ambapo utapata services. And hii kosi ambayo unaenda kutumia ujue ni governor wako anataka namna hiyo. Morai wekiama kia ODM Oburu Odinga
igagendere gotogio kubwatirana gwi kiama kia ODM amo na UDA asokorosia serikali ya umo ya broad-based bune njire ya moyo kwene kibuna serikali ya bisibono isi buraibaye muraibe somuske William Ruto ngwikiraniere hobo koroliubiya ukwana sensemo ya Kango Kajarango bonde county ya Siaya Oburu nigo hamo chiro muraibe kiama gia DCP Rigathi Gachagua asokogendera kweyakire hekoko kubwatikana nobochori bwe bunge ya Olikarau asumuranire bwe kiama gia DCP habete gakonyoru bubui. As we move on to next year, closer to next year, we shall have formed a strong coalition which will fight the others. This was decided. We were left in the broad-based government by our late brother. That Olkalau was like the heavens came down on earth. It is, we had won 9 elections ourselves. 9 by-elections ourselves. So why did we also not jump up to heaven? But we are moving steadily. We are moving steadily because we know who is our enemy and we know who is our friend. And we are not, those people are still wandering around in the atmosphere up there as to who is going to be the leader, who is going to be what, For us, we have already decided. We are just negotiating to make a strong coalition where ODM clearly has its policies incorporated and would have their policies incorporated. We come up with one strong manifesto. We are a social democratic party. A strong manifesto which we shall use to sell to the people of Kenya and win the next elections. We are confident and we are not shaken. What we don't want and what my dad did not want, he was fighting for democracy. Raila fought for democracy up to the end, the last breath. But that democracy did not include bloodshed. What they did not want is bloodshed. So we don't want anything which can cause bloodshed. Moini Inspector General Wabanyanyimbo Dagiras Kanjamo no mutinelibwe kyombegi ya DCI Amine Mohamed nigo baikira nabo sibye kigambiro kya mirimane asomochi o Nairobi asokwerera se bare abantu batatu barabamenyi bensemo ya Mathare hegati ya Maximilian Kiarie abanishombo omundi hamona Michael Soro abo babete bakugwatwana kubekwa hegalie ya Moime okikuko nigo gwachire magega ya bebrabo wanga gwikira nabo sibye kigambiro cyasiba kigeti ukitariki 14 mutinyo yiga omwako yiga. Yes, we can proceed with the other witnesses, then later on they can be called. But what cannot be dispensed with the requirement when the time rises that they can come and be able to respond to certain issues that we feel are pertinent. Because if you continue to see the family sitting here in the room, people need answers. And the abstract responses that we continue to receive will not give peace and give a level that the people can feel at peace as to what is happening. The aim of this application is just simple. Either these parties to be produced in court or we will be told are they dead somewhere. Yes. That's okay. So every take a right position. DCI and IG, welcome to the court. We are in the process of agreeing on how we proceed, and also have indicated that we follow the procedure strictly, which I agree with, in which case then we have to start with the applicants. They give us their position in their case, present their witnesses, then we shall hear those officers that you asked us to deal with this matter and have sworn affidavits. After we've heard them, should there be issues that will require your respective responses as the officers who bear the highest responsibility from their respective institutions, then at that stage a decision will be made whether he is required to come or not. But for obeying today's summons and appearing, we thank you. I think at this stage we can release them and
we will call you should that become necessary. Thank you. Most obliged. Thank you. So, Mr. Odhiambo, we have to start with you. So, how many witnesses do you have today? Onogeri wa serikali Isaac Mwaura nigo hecokire na komumuchio yolengo mukonyi wa murai wense Rigathi Gachagua kubatikana nechinkwa nechi abaga kubatuka bwango igo hasarwe tokubulia gochia sabatali na bonchirulia banene gutekerana haigeme yense ya Kenya gwikobocho rio banene bo mwaka w'ekirubere 2025 wanyarire bokwera ukwana chingike cyo Mwaura nigatire unensi ya Kenya igere no murembe hasaruro kubulia gochia sabantu bonsi wikrana haigeme yense ya Kenya. Kwa maana tumeona viongozi wengine wa kisiasa wakianza kusema kwamba watu wasusie utalii hapa Kenya wakisingizia kwamba hakuna usalama. Utalii ni sekta muhimu sana ambayo inaangazia maisha ya watu wengi sana ambao wanafaidika na hilo. Kwa hiyo sio uzalendo na sio haki kuambia watu ni kana kwamba sasa watu wakisusia utalii itakuwa inamuumiza mtu fulani. Ni sisi sote ambao tunaathirika. Ni sekta ambayo inatupatia kipato kikubwa zaidi kwa sababu ya vile Wakenya wanafaidika. Tumekuwa na ile free visa ambayo watu wanaingia hapa na tumefaidika sana. Tumeongeza wale watu ambao wamekuja kutalii Kenya ni milioni 7.9 wakiwemo milioni 5.2 ambao ni Wakenya wenyewe. Sasa tukiwaambia watu wasitalii ni kuambia Wakenya pia wenyewe wasiende kujivinjari na nchi tunayo nzuri zaidi. Zaidi ambao wa kutoka nje milioni 2.7 ambao wamekuja. Wakati tulichukua usukani kama serikali walikuwa nakuja milioni 1.4, 4.8 million. Sasa itakuwaje wewe mwenyewe kama kiongozi ama wale viongozi wengine ambao wana azma ya wanasema wana azma tofauti utawezaje kusorotesha uchumi kwa kuambia Wakenya wasiingie kwa kisingizio? Na kama kuna mambo ya kutakuwa na usalama, wizara husika ipo na pia jeshi letu la polisi. Na pia tumeona pia watu wengine wanakuja hapa nchini wanakuja kuongea maneno ambayo hayako. Kuna huyu actress anaitwa Sky Jackson. Anakuja hapa kusema ati watu hawana vioo. Amin, hata kama unataka kujitafutia umaarufu, ile mambo ya kuwa tulikuwa tunaonyesha unaona vyombo vya habari zinasema za huko nje kwamba watu wa Afrika wote ni maskini, hiyo ilipitwa na wakati. Tuko katika mfumo mpya wa kwenda kuwa first world, ndio tunasema dream ya Singapore. Kenya ni nchi ambayo imesonga mbele zaidi. Hata uliona juzi Mheshimiwa Rais William Ruto akiwakilisha Afrika nzima katika mkutano wa G7. Mwaura ibekema gya DCP Rigathi Gachagua ni garu kubolia gochia serikali kwene kibuna kumwira masikane mwakonyi wa Mwaura ibenso muske Professor Kithure Kindiki. Gachagua ni gamubuliri Kindiki gochia kubwatirana nere haso kwene kibuna ngobe kabarorongo rwa Mount Kenya ko baso bwamo haso kwene kibuna bananchi benseme yonkonyora balegetali kurwa serikali. Akasema this is unexpendable. He is of no value. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin wameanza kumtesa huyo Kindiki hapo kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shida hapo mbele because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Sahi, they don't see him like anybody. And I've sent word to him. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent word to our son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable.
Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani? Na Murkomen. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Gwikiraga bumanchumo rigere no gwikira mweli wa mwana mayaye kionga chinsabire cyabana butuko kurende chikoraga chinsenye ningira nengomanya senchira yo gwikira nweterane Cyrus Nyakunde ha sense muimenyerero galenge Wilson Makoli magachi kamera ni galenge Wilfred Matundo yene kichibicha na muri yago chira senchira yo gwikira no galenge DJ Artsani nago sabiro twaro boligereria borobe Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo, ngora, toba kuchera mangane paga. Angana kukwaya nyora kara yeta kuna. Nani tika ko mwangu kuira linge keke, kaba iganga ko tena okere, tikedi go, kara atakune ngane yo. Tanga nayo keroji. We karoki manyogoso. Pinto mbiango na dada. Dia kumnyokia mangana kabisa paga. Kei. Useno murayo lio karansta sekretariya. Ngabona yo to kasa ninga mangana yabe kuna kwaleke. Taliko ba igobo. Taliko no lengerati. Ko amangana yeire ngora. Binto bya ngora nsaka bikwanga. Okona kusaka bintu kwano kumyokia ucha. Obuna lisarabanya pana. Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa che company ao amajyani kurwasa company lya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri bwa forklift asibego bukoreri bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakeresi migwetrasa chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne nubwatukorera kondi gwensi ebe nkuri kwemekutano ukorere kugukwa kuri gukwinyurya gusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridyuka iyubwate sigine ntindi na bwigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mu buko twakirisi